Moldova pealinna Chisinau suurel keskturul käib iga päev vilgas kauplemine, kuid täna on inimesi palju rohkem ja rohkemate lilledega. Oleme siin Chisinau keskturul, mis on tõesti üks väga vana ja väga rikkalik koht. Siin leidub kõik ja meenutab natukene nagu seda Tallinna keskturgu umbes 15-20 aastat tagasi. Ja täna me oleme siin selleks, et uurida, mida inimesed ostavad naistepäeva puhul. Bine, trebuie cumpărat flori pentru femei, doamne, mami, frigărui, vin oaspeți, nănașii, nănașa și cicilor, așa. Moldova keskmine palk on 720 eurot ehk Eestiga võrreldes 3 korda väiksem, kuid tulbiõie eest tuleb käia sama palju välja nagu Tallinnaski. 25 лет штучка. Все вчера уже купили, поздравили ночью. Голландия, скорее всего. Откуда и все? Точно не у нас выращены были. Конечно, самый лучший букет подарю. Только букет подарить и все, отдыхать. Завтра тоже на работу. Dar eu zi obișnuită, vă spun cinstit. Da, știți cum, e de mult și oricum. O sărbătorim așa, cu floare. Am cumpărat, nepoțica mi-a cumpărat mie și eu i-am cumpărat, a fost și ziua ei și i-am cumpărat și o floare și pentru Nora. Ne întâlnim cu copiii, cu nepoții, așa. Foarte, cum să spune, așa, simbolic. Palgalõhe on Moldovas 16, Eestis circa 12%. Ometigi tunneb osa naisi, et ühiskonnas ei ole võrdsus veel paigas, kui 2,5 miljonilise elanikkonnaga riigis käib tööl rohkem naisi kui mehi. Moldovas on rahvusvahelise naistepäeva puhul ka meeleavaldus, kus seekord keskendutakse sellele, et noori tüdrukuid kasutatakse ära ja naistel on vähe õigusi. To say loud and clear that women are equal to a man, and women are more than just beauty, is strong, is hard work. Sadly, we're still very far behind on terms of feminism here. So we need to come in as large numbers as possible to show people that we're here and we want equality and we want safety. Ühiskond on raputanud mitu skandaali, olgu selleks siis 11-12-aastaste tüdrukute seksuaalne väärkohtlemine kasuisa poolt ja selle tagajärjel rasedaks jäämine või patriarhaalses ühiskonnas meeste võimupositsiooni kehtestamine naiste üle. Aga on ka mehi, kes leiab, et vaeva tuleks näha kõnekeelega. Я вышел на этот марш, чтобы сказать две очень важные вещи. Во-первых, это что любая девушка-женщина имеет право на аборт, и это ее базовое право распоряжаться своим телом. И вторая вещь, вторая сторона плаката, то, что феминитивы в русском языке важны и нужны, потому что когда мы говорим «ученый открыл лекарство от рака», мы представляем мужчину. А если это сделает женщина, это же несправедливо, правильно? Вот. В румынском языке феминитивы есть по умолчанию. У нас в русском языке предстоит чуть-чуть побороться, чтобы их ввести в повседневную речь.